Onga Inkonzo yethu awuthixo Thixo wasekwapha akabeni siyakubonga Inkonzo yethu Kanjalo ubaba mkhulu umprofethi lapha engomeni ka-159 ivesi lesi5 uthi-ke siyabonga Nkosi yethu Thixo wasekuphakameni ithi le ndawana engezansi ithi bonganini wemabandla awahleli kweliphezulu ithi nazo ley'xuku zalo mhlaba ngoba seziyongena kweliphakade lapha sisebenzela ukuya khona ibongo inkosi iyangifikela le ndawo mangiyiphakathi kwale ndawo engikuyo ukuthi engathi besingambonga uThixo omkhulu wasekuphakameni even namabandla akhona nasenyameni lapha kukhulunywa ngasemoyeni nalawa nje asenyameni engathi bengayithanda le vesi angazi ukuthi kwenziwa yini kodwa nje ngizwe ithandeka ukuthi siyakubonga Thixo omkhulu wasekuphakameni namabandla wavuma ukuthi ambonge uNkulunkulu ayibonge inkosi ngoba noma ngabe uhlupheke kangakanani noma ngabe ungaphansi kwaziphi izimo kodwa ilona lowo khona kulendlu unaso isizathu sokumbonga uNkulunkulu
Kuyaye kwenzeke umuntu agcine senesizathu, agcine seneshow yaso, athi ngalokho nalokho okungehlelile empilweni yami angisenaso isizathu sokubonga uNkulunkulu, kodwa ngizoqinisa namhlanje ukuthi lona lowo khona kulendlu unaso isizathu sokumbonga uNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Yabona nje lokho okuncane oyikona njengamanje noma onakho empilweni, fanele ukukhumbula into eyodwa ukuthi kusawumthandazo womunye umuntu. Nalokhu nje okwenzekile kwenzekela lamaNazaretha kulelizwe, ngoba basathandaza angizongena kuleyo ndawo, kodwa basathi inkosi bakhumbule. Ayibongwe inkosi. Yasho njalo phela inkosi enkulu yasePhameni uBabilanga mayikhuluma ngenkosikazi kaKhawula, ithi anoke nihlale nithi lapho enithandaza khona nike niyikhumbule ukuthi hawu Nkosi, nomuntu noma esesizini lokuhlupheka olungakanani balekile ukuthi sikhumbulana. Akabonge uNkulunkulu. Uthi lapho hleli khona uke uthandaze, uthi inkosi usibanibani ngicela umkhumbule. Ayibongwe inkosi. Engisho ukuthi ke silapha bangcwele abahle enkosini sizothula izwi likaShembe. Izwi likaShembe, ma umuntu ekhuluma indaba kaShembe kuyaye kuzwakala olimini, kuzwakala inhlamvu. Isho njalo inkosi enkulu mabe sixoxela baba inyanga yezulu kufika abantu kuyo bezawubika amaphupho njalo, ngoba kwakunjalo emhleni yalesonto umuntu bengathi mayinesibonakaliso abese eqhamuke sezoma phambi kwamakholwa esethi hayi ngibona ukuthi, kodwa beya esihlalweni afika aboniswe khona ukuthi lokho akubonile kuyini. Akabonge uNkulunkulu. Namhlanje sibekelwa abagcotshwa abakhona phambi kwethu, ma unesibonakaliso esikwehlela uvele nje uzoguqa phakathi kwamakholwa uthi hayi ngiphuphe sengiyifakile nomuqa, ngoba ningi abanjalo sebeyakuphupha. Uyayibonisa ukuthi hayi lento eyiphuphile yikho, ngoba ishilo inkosi enkulu yasePhameni yathi namaphupha okufa ayakusehlele kulaleni kwethu. Ayibongwe inkosi. Uma befika abantu bezobika amaphupho enkosini yagcina sebaxosha, ithi niza na wonke amahongo lapha kimi, nani nizoba imphuphe. Yayisibaxosha. Ithema isibaxoshile ngenye imini kwase kufika inkosikazi. Mayifika le nkosikazi ithi baba ngibe nesibonakaliso, ithi kufika ubaba mkhulu kimi. Yayisiqala inkosi inyanga yezulu yayisilalela, ayazi yamxosha. Ithi kufika ubaba mkhulu kimi wayesekhuluma, wayesethi wathi isithi inkosi inyanga yezulu mayisikhuluma namakholwa ithi into enze ngingamxoshi lo nkosikazi ukuthi ngilalelile ukuthi njengoba ethi kufika ubaba mkhulu nje ufike wathini kuye. Uthi ngithema ngimlalela uthi ngase ngizwe inhlamvu zamazwi akhulunywa yile nkosikazi ukuthi impela amazwi kaBaba. Nawe mawuguqile lapha kule ndawo siyayisizwa amazwi akhulumayo, usizwe inhlamvu zawo ukuthi ngabe lelizwi olikhulumayo lihilo nizwi likaShembe na. Silalela inhlamvu ukuthi hayi lo hlamvu nalo hlamvu akuselona uhlamvu lomntwana wasePhakameni. Ike yathi incwadi lapha embhalweni yethu uJobe 15:6 ithi umlomo wakho okulahlayo ithi akusimina, umuntu ulahlwa into ephuma olimini lakhe. Ayibongwe inkosi. Njoba silapha nje sizowisa izwi likaShembe eliwukuphila, ngoba njoba silapha into ebalulekile kithi sonke njoba sibuthele kule ndawo ukukholwa. Ayibongwe inkosi. Ike yasho incwadi lapha embhalweni ithi lapha kwabaseRoma bokuqala liyangikhohla ivesi noma lika-17 yini ithi makukhona umuntu othi ulungile kodwa lo muntu etholakala engahambi ngokukholwa, lo muntu ukulunga kwakhe akumsizi ngalutho, ngoba yilona lo ethi ulungile kufanele ahambe ngokukholwa. Ayibongwe inkosi. Akushiwo ukuthi uyophendula ngokholo ezinkingeni zakhe. Ayahlupha amakholwa lesi sikhathi ngoba afuna ukuthi ukholo lawo luwaphendulele ezinkingeni eziwahlaselayo kodwa engaphilanga ngalo. Ngoba ukuthi qala uphila ukukholwa kuqala ungakashawa zinkinga, ungakabi nezitho ezikuhlaselayo, ungabe wabi khona okuhluphayo, kodwa uhambe ukholo lethu lomaphi yina uthando lethuke nomaphi nayithemba lethuke nomaphi nabe enqamule esweni swanike enqamule esweni. Ubuza lona uShembe ukuthi ngabe ukholo lwethu luphi na, ngoba ike yathi indaba lapha embhalweni ithi abamethembayo uJehova
ithi-ke noma sebephela amandla uNkulunkulu uyakunezela amandla amasha kubona labo uNkulunkulu. Akushiwonga ukuthi nombani, akusiyena wonke umuntu ophiwayo amandla ezulwini, kodwa kuyaye kubhekwe ukuthi ukuthemba kwakhe nokukholwa kwakhe ikuphi lapho kulele khona kuze abesenikwa amandla. Alifuni izulu, uShembe akafuni ukuthi aphambane namathemba akho nawo emhlabeni. Kade bekhuluma abafowethu bekhuluma ngemithi. uShembe mekubona ukuthi hayi wena unethemba eliphethwe ngezandla noma enawo amandla okukusindisa ekuhluphekeni nakho uyawagodle athi ake simdedeleni amathemba akhe simbone ukuthi ayamsiza yini. Bahlupha abantu abafuni ukuphila ukholo. Ingakho inkosi enkulu yasePhamini uBabilanga wabaxosha emzini wasePhamini wathi ababezofuna imisebenzi nabezofuna uthi senikutholile hambani. Base behamba nangempela abantu, hayi mina ngafike ngizothola imoto vele sengiyitholile. Batholakala beflathela, kwase kuba khona abajikela emva kwenu, kwakhona abasala phambi kwenkosi. Iyabuza inkosi ukuthi nina yini enilethile kanti lapha? Bathi hayi laba thina salethwa ukukholwa, sikhonza nje noma singenalutho siyakhonza. Ngoba uNkulunkulu kayeke ukukhonzwa, akakhonzwa ngokuthi usenzelani, ukhonzwa ngoba efanele ukukhonzwa labo uNkulunkulu. Wena ufanele ukubongwa ngeya bonga nami awenu ufanele ukubongwa ngeya bonga nami maye koko beamita yoyifane anaye yakho. Makro 13:35. Makro 13:35. Maye koko akulalo umsebenzini kaNkulunkulu akabonga uNkulunkulu. Lamakhosikazi mabili kuthiwa elele edakiwe, mayelele edakiwe nomunye usepitshiza umntwana wakhe uyafa ebusuku, mayesempitshizile useyavuka useyabona ukuthi hawu umntwana wami sengilale phezu kwakhe ngampitshiza, uthi ubheka lo isihlobo sakhe lapha eceleni uyambuka ukuthi hawu umntwana wakhe uyaphila kodwa inkinga yakhe yodwa ulele lo unina wakhe. Uyaphila impela lo mntwana mphethe kodwa ulele. Mhlasimbe nawe silapha enkonzweni zikhona izinto ezikuwena ayibekile uShembe eyiphilakho kodwa inkinga yakho ukuthi ulele. Akulalo emsebenzini kaNkulunkulu ngoba uzolala phezu kweinto zakho zife. Abantu bayibulalela bona izinto zabo, nekusasa labo abanye bayibulalela bona. Ithema isimbulele yayisibona ukuthi hayi lo uyaphilelwa kodwa ulele, yayisimthatha yathatha ukuphila uyakubeka kuyona, yathatha ukuphila uyayisikubeka kulo. Maye papa malo hawu umntwana wami ngasaphili ngasaphefumuli. Nawe mawulapho phakathi kwale ndawo yokukholwa ulala, uSathane uzoba namandla ukuthi yonke into enhle obuyinikezwe uShembe afike uSathane akwephuce yona ngoba ulele. Angingozeli Seya usiyami phaka umsebenzi wakho mangingozeli Nkosi usiyami phaka umsebenzi ithi mayiqhubeka le ngoma ivesi lesibili lithi washo njalo uJesu ekhuluma nabafundi bakhe wathi beningelinde nje noma isikhatshana esisodwa na.
Uthi angikhulume ngokuthi njengoba silapha sisendaweni yokulinda izihlobo zami ezinhle enkosini akabonga uNkulunkulu. Lezi zinto zethu ezinhle esizicelayo uNkulunkulu asilinde sinethemba ukuthi uNkulunkulu uzasemukela zona singalali. Malala na kwinkosi uKristu ithi hayi wozani bafowethu sizokhuleka sithandaze ningithandazise ithe mayithandaze ithe iqekelele ithe iyaphenduka yabafumana belele asingalala akabonga uNkulunkulu. Kodwa sibe nethemba nje lokuthi lokho esikufunayo sizokulinda ngoba kuyenzeka ukuthi ufuna into uNkulunkulu thola ukuthi uNkulunkulu akakuniki kanti usalungisa wena. Yabona umuntu owehlelwa izinto engalungisiwe unenkinga ngoba lezi izinto ezinhle abeyicela enkosini baningi abantu abathandazela izinto ezinhle kunyazi lwezulu namhlanje abekho onyazini lwezulu basuswe yizo lezo zinto zabo ezinhle ababeyithandazelayo. Abekho namhlanje phakathi kwethu ngoba bengalungiswanga kuqala ubona kudileya nje linda hlala endaweni yokulinda uNkulunkulu usakuhlelela akabonga uNkulunkulu funda baba. Ithi lencwadi lindani ithi ngoba ningazi ukuba umnilindi yakufika nini kungenzeka afike kusihlwa noma phakathi kobusuku noma kusekukhaleni kwekhude ekuseni noma kusasa. Kodwa kuthiwa kufuna umnilindi akangafiki ungazelele alithole nilele. Ngikhuluma indaba yokulala ukuthi abantu abangalali ngoba bazolala phezu kwey'nto zabo bangamboni noShembe sezobalethela izinto ezinhle akabonga uNkulunkulu. Uningi ukulala ngikhuluma ngobuthongo uningi nje umbona ukuthi lo muntu ulele sesonto nje ulele sihamba nje kunokukholwa sihamba naye kodwa ulele khona kuyahlabelela kuyalithanda isonto kodwa ulele. Funda baba. Lokhu-ke ngikushoyo kulina lapha kule ndawo ikusho kubantu bonke ithi lindani. Uyabona lamakhosikazi phansi baba ayafika amakhosikazi enkosini enkulu babilanga afike ekuphakameni inkosi sizocela abantwana inkosi isekuphakameni kodwa yayisikhomba indawo ethandwa yiyona yathi-ke njengoba nifuna amakhosikazi hambani nisuke la nihambe niyolinda entanda. Uyabona entanda kusehlane uthi sukani lapha ayikho into eyayihlula ubabilanga ukuthi amakhosikazi phambi kwakhe emzini wasekuphakameni awanikeza iy'ngane kodwa wawakhomba endaweni yokulinda. Angazi noma bakhona nabantu wabakhomba endaweni yokulinda wathi hambani niyohlala entanda. Ayisefika lamakhosikazi ayisihlanu ayisehlala entanda alinda zahamba iy'nsuku ehlane athema ihleli ayisethi lawo amathathu ayisibulawa indala thina lapha entanda siyahamba siye eThekwini kubayeni bethu siyofuna imali yokuthi sithenge izinto sibuye sizodla. Ayisesuka lamakhosikazi esehamba athema esehambile kwase kusala sekuqhamuka imoto kababilanga isize entanda ezobheka lamakhosikazi. Uthema ifika wayesefica amakhosikazi amabili uthi bantu abami njengoba ngifikile la uthi ngizoletha abantwana enani bacelile uthi ngiphethe abantwana abayisihlanu bawaphila abanye na wathi kuthiwa hayi inkosi bathe baye eThekwini babayeni babo wangaba nandaba nesizathu noma ngabe sizwakala kangakanani wathi ndawa ngoba sisokile endaweni lapho bengiwabeke kuyona awayisokubathola abantwana. Futhi angithi hlala endaweni yokulinda sengihlala phansi iyafesa indoda efemini bayifesa abafike bami babe isixuku afika umlungu abaqasha abantu lendoda ihleli lapha etsheni ayithandi ukuma lapha esixukwini bayifika umlungu ebaqasha abantu izothi mayisisukuma kuletshelayo isisondela ukuthi nami ngiyacela ukuthi ngiqashwe bese hayi umlungu sengiqedile. Kodwa le ndoda itholakala ivuka nangakusasa iyakhona kule ndawo iyohlala kulo itshelayo efika umlungu ebaqasha abantu ihleli lapha kule ndawo hayi ithi mayisiyasondela athi hayi sengiqedile ayazi yayeka. Wena ngathi uthandaza kabili kathathu njengoba ubona ngenzeka ngathi uyayeka. Kodwa le ndoda yaqhubeka yavuka nangosuku lwesithathu yayisifika khona kodwa nansi inkinga ithe mayifika yayisithi umlungu akangiqashi ihlezi ubona ukuthi ngiyivila ngiseli phansi. Ake ngisukume manje ngiyoma lapha esixukwini ngime phambi kwabo funa ngibone. Mayifika nje umlungu ezoqasha abantu ngifuna abone mina. Wayisema phambi kwabo uthe mayisemile wase kusuka osekhathele kulabo abantu abasesixukwini wayesehlala kulitshe uthe mayisehleli lapha etsheni eseqhamuka umlungu uthi hayi anizoqasha lonke nina enimile uthi soqasha lo muntu okade ahlale nje uthi sibona ukukhuthazela kwakhe nokubekezela kwakhe ukuthi lo msebenzi uyawufuna Nkosi kusabezwe